new. Good evening, guy may tingjin may way na may ta. Christmas to kum gay so, nungay gay but so. Anyo ho, tay na. Ito yung nagsulaw ka tayo sa Air Christmas. RCFG, Bangalore, nakatum tang may Christmas. Tay na, gathering ni. Ito yung nagsulaw ka tayo, lotuan tayo, ay kapin na, service. Gang may titinan yan, may tayo sa yung dupi dyan na. Tingjin kong service ay pung saku, pung sakyu. Ay yung pa eh, kung na dinner na idabante. Kung nasa Ijimang to, gathering ha, full night, ano, program ho kasap na wamin na ni, may way na may ngay so yung ngay daw ko, ano, Bangalore ko to, suro kay bante, gaan di, kung may kay niyan, dini ha, kaya, complex, ano, Palace, Ibishu sa may to, convention center ko, kaya ngay tong te, aran kaya, full tight may kan, kabamgay may kan, akay ruang may puyo na ni, dun ha, may diet may sunod, kung di minto kanu na free so na ti dong te lak sanay something rent so to ko mai jeng kai sai anu harsia bing to sai te ti lo mang na free ha ti lo na ngai sui na ngai lo ka the na tao tu anu evening service sa mai tan don te khau thau pon tu na gentleman ka thom che no no ta ngai gai bu chou ngai gai de ni campus to pa na Hawaii the program khao thela ya lao na tong ram nei la de lian la ni program kai me program loi man ani ni nai la na program ni swak ha memory verse follow ni ma do ni present la Isaiah chapter 9 verse 6. To us there has been a son given to us, and the princely rule will come to be upon his shoulder. And his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Isaiah chapter 9 verse 6. Lukahan. Asay hai David kay dai kau aniu kau gulamay te kaman Krista pawang nayi. gì cái thế okay ani solan me lu hai go tell it on mountain 1 2 3 go tell it on hills and everywhere go tell it on that Jesus Christ is born go tell it on over the hills and everywhere go tell it on the mountain that
saya ni, roh ni sorry loy lang saya.
Hawaii Gai Tek Hawaii Gai Tek Hawaii Gai Tek